GBP baro syakatup Khuborjylla ke donbosco media network. Kimat kibah kongsan mentah ke Shillong. Dawa kibah yeg uraja bantokit da ke CBI. Kenther ke executive committee ke VPP aku yomot kinong tray KJDC. Persyajur ke HYDC ya ke jingtmu karya nongba kapadeng ke Shillong batura ban benyau bat sengosi ubak kermen Jylla ya ke jingyap na Khubor Mariam. Bat mentang ni apai syaki Khubor ke bakambanya. Ki bahayeng hasem jong raja Raghuvanshi ya ubalalap ya kamet yap jong u kabalaput syariat wei saudong kila dawa na kesorkar India bantokit da ke Central Bureau of Investigation CBI namar kila subajur ba ula sya penyap haki dusmon ne kinong lute ya kamet yap jong raja Raghuvanshi lalap lengba ke jengerap jong udron ke batia lengktop hatrai riat bat kelas sedang ban puut na ke jingshit ke sun beneng hadien prasngi baki bor pulit kilat huet mit sngi yaka katba ya ka kurim jong raja ka sonam Raghuvanshi hadu menta 4 lap dien trai la kadang im ne kalayap Uvipin Raghuvanshi upara jong raja ulayathu hakinong thok Khubor hapelau joka Negrams Hospital mau diang-diang ba ula subajur ba u hemen jong u ula sya penyap namar baro kitiar ba koridor na kamet jong u la slot lut ploin kini kitiar kikentup ya u kenjerik siar na rendang kisatik siar na kishimpriakti bat kabek pisa Uvipin ula ong deban pa tokit hakakun hon kabalat luot bat kabat tebet kum ka CBI bantuet batokit या कि जिंग शीशा बारो राजा रघुवंशी के भाई जो कि अपने राजा रघुवंशी के पुनर्वंशी जो घूमने आए थे 22 तारीख के दिन यहाँ पे शिलोंग में से वहाँ पर में सोरा गए थे जो उनकी 23 तारीख से गुमशुदा रिपोर्ट हमने लिखाई थी सोरा थाने में और वो लोगों की अभी आज अपने 15 दिन हो चुके हैं और राजा रघुवंशी जो है उसकी हमें डेड बॉडी दी गई है और उसकी अभी तक कोई सामान की पूछताछ नहीं मिली अभी तक चीज़ें जैसे उसका पर्स है चेन है अंगूठी है ब्रेसलेट है और बैग ये अभी तक हमको मिला नहीं है और हम लोग ये चाहते हैं तो सोनम रघुवंशी जो है उसको हमको इस हालत में ना दी जाए उसको उसकी छानबीन की जाए और हम लोग चाहते हैं खाली ये है तो मेरी जो बहू है उसको एक जिंदा मिला हमारे को बस और हम लोग ये चाहते हैं मेघालय CM साहब जो है इसमें CBI जो है इसको इन्वॉल्व किया जाए और दिल्ली सरकार से हम लोग चाहते हैं तो दिल्ली से भी जो इसमें है CBI जो है आएगी कभी तो थोड़ा अच्छा रहेगा केस में क्योंकि अभी तक तो यहाँ पे मेघालय तरफ से जो है लोकल पुलिस जो है ये तो अभी तक मान नहीं रही है तो यहाँ पे ऐसा कुछ होता है कभी और ऐसा कभी नहीं होता है कुछ कभी तो ये इन लोगों की ऐसी लाश क्यों मिली खाई में जो कि गाड़ी वहाँ से 25 किलोमीटर और आगे की है जहाँ लाश मिली है ना उससे गाड़ी 25 किलोमीटर और आगे खड़ी है तो यहाँ से इनकी जाता हूँ अगवा किया गया है क्योंकि जहाँ बॉडी मिली है वहाँ 5 फीट की बाउंड्री है उस बाउंड्री के आधार पे जो है कोई सुसाइड नहीं कर सकता वहाँ पे और फिर भी हम लोग इतना बोल रहे हैं बाकी यहाँ की पुलिस जो है अभी भी मान नहीं रही है तो यहाँ के लोकल लोग कुछ करेंगे ऐसा कुछ काम इसका कुछ दुश्मनी है ना इसकी कोई दुश्मनी नहीं है अभी इनकी 11 मई को शादी हुई थी इन लोगों की और दोनों की मर्जी से शादी हुई है इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है तो दोनों को दुखी होंगे इसी कारण नहीं हमने किसी चैनल को पे ही नहीं करा आज फर्स्ट टाइम यहाँ पे जो है हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं नहीं जैसे बाहर का चैनल ना जैसे आप बोला था कि आपका भाई मतलब मिसिंग हो गया उस टाइम नहीं हमने कुछ नहीं किया था हमने लोकल यहाँ के लोकल लोग जो है जिससे हमने उन लोगों ने फ़ोन पे हमने बातचीत करी थी जैसे कि अपने यहाँ के लोकल जितने गाड़ी वाले जो है जो गाड़ियाँ रेंट पे देते हैं उन लोगों से हमने पता करना चाहा था उसके थ्रू हम लोग यहाँ पे आए थे CBI के बारे में हाँ CBI हमारे को हाँ सर अभी कुछ नहीं पता आपका तरफ से FIR भी लॉन्च किया था हाँ लॉन्च किया क्या आप बता सकेंगे उसका FIR का ऊपर FIR कॉपी है हमारे पास में है अभी लेके नहीं आया हम लोगों ने भी
ये मालूम पड़ेगा इसमें बॉडी क्या ले जाएंगे इंदौर ले जाएंगे बॉडी को हम लोग, इंदौर बॉडी ले जाएंगे हम लोग। और पोस्टमार्टम भी शुरू होनी है, शुरू होने के बाद में मालूम पड़ेगी आगे की चीज़ क्या है, तो उन लोगों पे किसी ने हमला किया है या क्या किया है। तो ये जो सोनम का आपका सोनम की जांच चल रही है फिलहाल, क्या चल रही है? सोनम की जांच चल रही है और टीम नीचे लगी हुई भी है और सपोर्ट यहाँ अपने सरकार, यहाँ की सरकार जो है सपोर्ट कर रही है हम लोग को पूरा है अभी। तो हम लोग उनसे ये विनती है तो सोनम को जो है सही हालत में लेके आया बस। तो सीबीआई जांच इस पे। सोनम और का जितना- घर वाला आया सोनम भाई सोनम के भाई है, भाई मैं राजा का भाई हूँ। किडनैपिंग एंगल है उधर। हाँ किडनैपिंग हमको लगा, वही लग रहा हमको है, क्योंकि किडनैपिंग नहीं होती कभी, तो जहाँ बॉडी मिली वहाँ से 25 किलोमीटर गाड़ी आगे कैसे पहुँची, जिसमें गाड़ी की स्पीड Kajingwan ka executive committee ka batmai ha ke HADC ka bawanra ya ka jing ngosi kthang ya ki arpo nyongot kinong trei jo district council ki badan ha ka department ba pher ka bala penlingo ru ya ki kum bayu tedong beseng ba ka executive committee balaya lam da ka VPP ka penmi ya ka order ka ba penhap kerdan no ya ki na kinong trei bala pen scam regularized workers syaka kerdan nong trei belasngi casual workers bala dep pen scam kam regularized yaki daka isi kaparim kini arpuh nyongot kinong trei jong ka KHADC ki bala yo yaka hukum ban trei no kum kinong belasngi casual workers hakalai tarik Jylliew 8,000 arpusan kilalit ud cha CEM ka KHADC ba shambor lang renja ban kerpat bat penne hakakam baki jutrei kum kinong trei bala pen scam regularized yaki Henry hadin bakilami na kamera u CEM kilayat ho ba ulak kentat mardor ya kani ke jengkerpat jangki habayakran bat kini kinong trei ka KHADC ki basyakta da kani ka hukum kilayat ho ru dan na pedeng jangki ki bala syaweng kam no shisendon kilapan pau ya ka jing ngosi thang ka bajur ya ka jing le ka executive committee jong ka Khasi Hills Autonomous District Council ha ka jing alam ka sengsan hima Voice of the People Party VPP la terminate ni bisa Don ki Dan pula kita syak terminate kita nak benang hak hak yang casual. तो कुम नकले जो bisa bisa कुम no bisa Nah nggak syak ibang casual. Minyak ni kedai bini syak revoke bang syak casual. तो usia mu ong ai mentasi ai kan no assurance Uang baik ni lah ada berai nak kalian ni lah ada berai. Ngum lah asyuk balik ai. Kamu orang begini suang up ni perkat bah ni lek kum no em. Suang baik nak kalian ni lah ada berai. Oh. Beli Jyllong em siam dah. तो कुम Don di semua. atau malong menta finshim da kanu da kai pa kalanti la se ban pen ko ngo la se ban yo biang ni ta kajing dawa jung pi hato pin stage da kenja protest la se pin move shakut kembong i Kata tinggi hab banyak pet para mini. Ni pers ni hab banyak lek apa kanu ka ba. Ya ka naman Ni yo ben ta kanya ka ka. jompat ngin yale ya ka ke badai bangin yale ru. Ngin yang bangin fight kan ke bentaru. Kata ka righteousness jongi bangin yang hakmat la dang ngide banyang hakijok su ngin yang ngide banyang hakane ka phla bangin dawai ka hakru ngin yang kata. Ba pishim ya ka rai ke bamlong klem da kan jok tin ngi kata kami hap yang nuru. Ngila tri kata snem ngila service hang ngin ai da ka babangin de bangin le dak basniu. Ngide menta ka jingle ka jongki pat yang kami hap. Kata ka we. pila ban ai ka number ka number dari box casual biang ni kan Ani kila abon pi. Try ha stang na pok office tanu secretary. Nani siam. yang ta batip pisa para be Ha kum ni nilai don lupa arpun rio apun nyongot. Nyongot. Kalau we kasih tom pisia. Danเราทุกบ่าอุสเดียมนำอับอย่างงี้ดารินเตรียมกระชวลละก็หมดบ่าดีซึ่งกินน่ะกันนอยปัดกะบะอาร์กะบะโซซิตั้มกะบะงี้ทางมุสลิมกะลงบ่าบารอกอีชิมิกิลุนna bang oleh lambang sosial nang baka office jingi haswa masni regularize banai agos ndu rada membar ngila pasang simlun bableng dei kun buduk besok di kwa man thet gi kijika kita man saing taing sam ishimi galun aba ishimi galun ba office solution jingi kaya no si agi yo anak po yo po ka rol bang limi yo man ta patya jing kali galong de ingin sewe na pinang ni ini bedan huni kita gila regularize sudah ada kedua barak wasa kadai sudah mi pisa regularize pisa mamangi ngidei wagos ajar saw te
Kini kita don hang ni bisa income. Dah kita lagi department fair kita betang negara pos ber. Aneh kita lang aja enforcement kita nak kiwi paman kita. Ano ko totol nombos chung kini regularize staff kita regularize ngai. Bisa income darsa. Ada mentak sekali biak total pi mam. Jing syawang jin sya kadai tang at nyumut dangi dan hangin ta. Jing syawang ya kakam at nyumut mentang dan hangin. Baro kata Kita regularize kamu. nama kidang dan ru ki bampat yo ru ngimla bantip ya kata dai tang bala yu mentang ida tang at nyumut. Em kai kadau pak biki penpau kini Kata kan ki kampen pau. Ke selomit kensan ki syu ai ke kot ini apok si sengi. Syu ang baik ba pi lapan revoke pi sia ke casual biang. Ni ke jingwan jungi hene dai. Na duk mencuah hendarus senam. Kajing mi kekenho natura lembar kajing pensngau Menteri Rangba Konrad K Sangma ban penlong ya katura kum kanong ba telang winter capital jangka Meghalaya kala penlong ya kahnyau terap Youth Development Council HYDC ban penpau ya kajing persya halor kan hi kajing temu na kalyang ke HYDC ha kajing kendo obat kilat pathai Khubor ha kalai tarik Jylliew hajar arpusan ha Shillong Press Club General Secretary ba Shania Lang Suchen bat kiwe kinoya lam kani ka seng kilapan pau ya kajing persya jur ya kani kajing temu ban parya ya kanong ba jong ka Jylla ha padeng ka Shillong bat tura marhan riu benai ha ka shisnem kila banjur da ka baong ka capital ka daybet banlong hanong ba Shillong kila bo jing keliru ya ka sorkar kumno ha ka por telang andra ya kikot kisla tura bat ha ka por liur pat an penpai sa Shillong kalong ke bam lapan sngau uba Shania Lang Suchen di perlok guru sani sepo nang ba Shillong tangkani kabala banra ya koroi kapal om banra dan kata kawinta kapital banra ya koroi kapal ndre kiroi kipar kibun kidon cibun pa lada lakan kanek da ufurlen nadu Shillong adu tura lada lak ban kanek da ke railway metro nadu Shillong adu tura kani le kham suk susu ban jan kata ka jadi trelang hapring ki perlok goro bat ni ki khasihane te sumut kum kiwe ki state kum ka Madhya Pradesh kum ka Uttar Pradesh pitik ba kini ki state ki don lagi South Pak tam ki MP kadir ke state ke behe kimdon ya kata ka namba ar lagi teka bakla namba kumno ki state jumi bari kidang kuat ban sina ar di kapital kamne ke busuk nadu ki financial ko nin face hadu ki development ro nin citom tagadaw ni superpat ya kesakar ladaki kuat panmanra ya kita ke development kamu sina ka furlen na ki metro rail desa sen ni nilayo ang samit ya kani kamu berdom hak office rekam jong chief minister hak jinde bani persajur ya kani jitmu jong ki noilam daduk ki MLA haduk ki senghalang jong igaro bagi temu ban dawa ban ra ya kapital hantura nilayo ang samit bat ni dawa jur ba ki nong kemat jong khasi dai dia patin persajur ba dalele nim ailat ba kani kanjia kani ke jikwa jong ki ban ra ya kani ke minta kapital sopok tura
mana kini yo iba ucip mistar ulaong ba unkot ya kisen mahalang unkot ya ki katu kali ki he jo ki stakeholder naga benta bani perkat ha kabede bat banra ya kani ka kapital ngrei iba inam mak jongi ki smajan ngana squat bangku tikli balai dah gili nam mak jongi ki smajan nak gada imat tang bagi yo bandong minister hapok kani ka sarkar tang bentoy yede kemut beda rak caguru barok ko kia pediang lu kene gede ke ba dalai lagi lah pediang te kene gede pesen ke ba bagi lapha ya gede khubor chak sarkar ba ada ke sarkar ni hikmat pan pelong bintang kapital ya ketura dari nam pediang pat ngin dia mi surok lada kalong haki benta ki jingki hadu banda umsnang minam salia Menteri Ketenat Revenue and Disaster Management Khuborjylla bakar menshla hakalai tarik Jylliew arjar arpusan uloong bakalong kajingdu kabakra we Jylla bansaki bakidon hadu hendreungut ki breu ki baladu yala kajingim nakadaw ki bor mariang kum kajing tua kendau ngam jelop pom pertat bat kiwe de kijingjia pas ngosi habakran berkilat pathai Khubor menteri ulayathu ka sarkar kala pelaj ru marsau lak tengka kijing arab nak benta ki tu kilanot ki balaya kendu ya kijingjia bas ngosi halaying lasem. Recently, we have been hit with a heavy rain in our state, where different infrastructure has been damaged, and we have lost a few lives. So I have to report with me, which has been collected. So since 29, so I have this report till date. So we have lost Srimati Close Leah Kharkumor, who's at the age of 50, from Lung Kuntung village, like Gro Sinati block, on the 30th May 2025. That is due to landslide. And second, we have lost Samporlang Taryang, age 35 years, from Maubna Pom Lakrai village, Melem block, on the 30th May 2025 due to drowning. And third, we have lost Nicholas Kharpran at the age of 36 years, from Kerdeng village, Bharumbong, Sinadi block, on the 30th May 2025, that also due to drowning. And then number 4, we lost Meban Skem Mukhim, age 14, from Karang village, Mau Kandru, Sinadi block, on the 31st. And we lost Bad Creek Chick A Sangma, 7 years old, from Kentapara village, Dadengre in Adi block, on the 31st. And at the same time we lost Brim D Sangma from the same village, Kentapara village, Dadengre in Adi block, on the 31st itself. These are the 6 lives we have lost in our state because of this monsoon. So it's really sad to say that we couldn't do anything for them, but we have tried our best, especially from the department, to send the support, especially to the family member of those who lost their life. So the fund has been, as an ex gratia, has been received, some of them, and all the fund has been released to the, especially all 6 of them they have, 5 of them have received, and 1 is still with the BDO, so that I believe maybe they have received it today, or maybe if not, maybe by tomorrow. So this is the status of this the status regarding with this loss of life. Uba Shamborlang Ranja, Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council. Hagajanmit lai tarik Jylliew ula pensyai lengba kilat pathai Khubor, halor kajing wengkam bat kajing penhiar kerdan yakinong trei bala penskem, regularized daka isi bala lekno.
Kadai halor kinong rem bakani ka isi haka jing yalam jong u kalapet benia nadong shadong yaki kot kisla ki bayadei berkajing tungkam yakini ki sau pulai ngut HKHDC. Uba Shamborlang Renja CEM ula pensyai bat batai deka boong. Latung yaka komiti bakirpang ban pet benia halor kajing tungkam deka isi barim. Kani ka komiti kalasyong hadu samsien ban bishar sani yaki kot kisla ki bayadei berkajing tungkam yakini ki sau pulai ngut kinong tre HKHDC. Kani ka komiti kalasyem katlai ngut baka isi barim kala tungkam kimdei haki sanction post. Yakini ki katwe ngut la wengkam. Katba yaki lai pongut baka isi barim kala penskem kam regularized la wengno nakakam bala penskem regularized post but la penne yaki hakakam belasngi casual workers but shem la wengkam yaki ula ong. Kani ka executive committee bamenta kala shim yakani ka rai halor kajing pensyong nongrem katkum ki kendon ka service rule jong ka KHDC. Kumta ka KHDC kala penmi ya ka hukum halor ka nekapang haden bala bishar sanibha ula penkut. Để không lấy spon pilaya, vậy na kamta kan wat ini cincai halor kaji. Yo pio khubor wa na kamta kita bi. Kita try jom sponsor. Aku man sedang man pang ini kam. Haden baka isi kejungi la shimti ini ka. Isi kejungi na poka sponsor. Nagaliang ga juga kung CM bodi ko ini kung bodi pay kan establishment te kung ni kong ka sinjang kung ni kong ka ngile ko long mangila tham ni kong ka committee on administrative streamlining te kani committee ko long man tumbe inti ya ka komprekam prajam ko office use council baru ka chidong pa hata ka committee ka mangila syong hado sansen ka mangila syong nada ka sin ko ni kong ila pay ngila bishan hado ko dei banya tuat kai kar kom perkhat ka badai begini ka sebeseru jong council bukan terter telami ki issue halor ka jing tung yakini ki supply mut ki staff ham ya pod council jongi bad hakata ka meeting ka ni kong ami kum kata tene kalian jongi ngila stang man budin shushu bad ong e pimde ka bangi rai shi sin rai na sin rai hadi ada santli ka meeting ka bangi la shong ban perkhat kar pang ha ka badai pakata kar kom tungkam ya kita ki supply ngut ki bar trayang ni pod council te kita ki supply ngut kita ki khalai ngut de ki bar room ki bar thung fresh de ki fresh appointee bai khalai ngut but so but lai pongut ki regularize ki kaswa te hadin bangila bishar akani ka committee ka bangila ya shong tingila lap pala magajing bishar jumi bakani ka cintung ki kadai ka bakan sanction ni kapos. Jadi kumta hadin mangila bishar mangila pakam dei ka sanction la ka kapos. Di kumta ngila shim ka rai ka bakan du na kani mangila pentip ka recommendation na kalagi ka committee ka pentip sya ka isi ka bagla syong panak lagi isi ka shim ka rai bangin yakini ki khalai ngot ki bustung fresh. Ngila discontinue ka service chungki. Pat ya kita ki lai pongot pat ki bade ki kaswa. Ki bala regularize ki di ni discontinue ki kom ki regularize service and then ni ailat pat ki bagi la penting yang kom ki kaswa tadi ka Tumulong ni pi ang ni sanction post. contractual fi ka contractual ki ngala klibhay kini ka bentaro fi ki contractual baro ang ni disconsol ki dan hado ya kan ndro tam yo ko dunay Barak kontraktual mo. Te kajing sew gini kontraktual ni office. Ngiya na ka administrative service ka bangiyo nang baka ka 5% na ka administrative charge ka man ki scheme. Kata ka bangi sew. Kata siyo iti. Ha, sew na. Kamu kini kontraktual ki kat ka magkaroon ka scheme ka bangiyo ngila ki man. Patang ni ki. Nesta ni karon mo jud kundu. Pika long kum ni. Badak itu ki Khubor glapoi shaka bakut tat hadu bangin daya syambiang kublai shibon.